Iyi ni inkuru yazindutse ivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, aho bavuga ko kuri iki cyumweru tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 haje inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umugore wa Hamisi Tare ukunze kwitwa Babu Tare, akaba ari na manager wa Diamond Platnumz. Rero urupfu rw'umugore we rwaje rutunguranye, akaba yararwajwe kwa muganga. N'urupfu rero rwabaje abantu benshi batandukanye, harimo abastar muri Tanzania, harimo mushiki wa Diamond Platnumz, Esma Platnumz, wanditse ku rukuta rwe rwa Instagram yandika ko ababajwe cyane n'urupfu rwa Shamsa Kombo, umugore wa Babu Tare. Yanditse ko ubwo baherukana baganiriye bihagije ubwo umugabo we yarahuze ari kuri telefone mu kazi, akavuga ko yababajwe cyane no kubona asize abana batatu bari bakimukeneye cyane. Hakaba hari n'umukinnyi w'amafilme muri Tanzania witwa Shamsa Ford, akaba banitiranwaga mu mazina. Akaba yanditse ko ababajwe cyane n'urupfu rwa Shamsa Kombo kandi yihanganisha umugabo we Babu Tare. Twebwe nk'itsinda rigari rya Busara Note dukomeje kwihanganisha umuryango wa Babu Tare ndetse n'umuryango wa Shamsa Kombo. Mukomeze rero gukurikira ibiganiro bya Busara Note. Ufite igitekerezo yagishyira muri comments, ukana subscribinga kugira ngo ukomeze kubona amakuru yacu ku gihe.